Mateus sopon yang olme elu. Supaya nandangan ita kana ruo kusin faik malumo ma faik mono. Awato ngani nandangan ni lonna mi kana paiper ngai po le gomong le adle ani. Fanitan yak kana uso wato na mi paiper ngau po fiti eta klone kiakin adle ana kana ruo kusin. Kana ruo kusin ranom fanai tada para porausan awe usun ewe mun usun ewe fern poi. Mundang apan wewe ngani amana ramas mi kukuta fern poi mi fokun auta puya merni. Lipan kena efe mi fokun unusan auta ka murna finau mero menisin minayari o merni ewe fern poi. Amo ko te pa afia tu ki tren ikiakin ekana ro kisin. Esa man wai resar sipu ikiaki me te afarafan. Me te poroos ato noneu kapasan awewe. Yei pusin an si sa poroos pusin an si sa falafal ngani muitina ramas mitomong. Ruo taka keo kisin ra puer ngerikit ekiek usun wewen ewe mundang ika munkot. Ngai po tungor sipo fakun tumure tu me te ke ruo kisin ra puer ada. Puer mi fakun endet mai pung pada poros menne mi pusinto manon awan sises. Ane po awewe usun ewe mundang ngeri ewe tomong na ramas nono fansun. Poros utek nge puere te kusun ewe munkot. Kiekin ewe mundang. Poros isa teatrokon unukapan. Fitu ekanatek kapasan awewe usun mundang. Ngai mi duku au mi wewe iti. Polipon sisa sa afar-afara usun ewe mundang. Nga nau poros monomon. Iwe esaptek ew maru. Nga napsen yang on. Iramin ne afar-afar sa turi karai usun mundang ato seni ew yoyon porausan ewe mundang mikato non kapas monomon. Ekei yoyon porausan awewe ewe mundang si sa afar-afara ma sukunda ay tingan ewe tomo na ramas. Esoto malon iman fan ika arko sinakok arko muititan fan. Esapalto ulein muititan tron lukutak sises nge ato ngani muititan aramas min no fitifit. Soudang ton lukuluk sises pal rasap soudang ton tak matan waray manamanan ma tufitin sises. Tuan matan tak rong minne sises ganani afan masukun minne afukuna mo kutu apa tipan aramaslon ewe kinin fanson. Afan ato maunukun ewe tanu pupu kalili ewe nom kalili. Mo tono fot wasay na tau nga sapangani muitin aramas rimin nom tak lepi. Iwa apu putale afan. Malapan ane afan lon sutuan fanson. Afan lon kapas monomon. Asukul lon sukulan kapas monomon. Afal ma sukula usun ekiekin wewen non nomun ewe mundang munkot.
Ye mene mi tu fits nga lipuan si sa pamumuatan say na tau urukun ika non nom nge po nat nga dia mo ichana ramas remi nom fatan nora we piepi naman po tu fits nga po uta po fata an poros esa pandaw na mai kar speaker po tak poros nga medicine raro ye mene po tu fits nga po pan puputer don an afan masukun po medicine repan rong ari ye usun setting ren afan sa nomon may ortak edu ka uringat kini ekia ko amchan wato seri ekero kusin ayawan ekiek sipanan nagadi John kutta pisekin amama kutta phone pwe miauta arwan ekiek sipanan nagadi ewe pisek miauta ewe phone pwe ai liwan ekiek imochan sipanan nagadi yausun ane John kukutta phone miauta ana murni phone miauta mundang pon wewe ngani emana ramas mi kukutta phone pwe mi fokun auta pwe murni lipuan kuna efo mi fokun urusan murna finau amamero medicine minna ayani o murni ewe phone pwe kiriso tapuren macharasin ekiekin poros merchant man John kukutta phone pwe miauta ikapusipo iti non nomunnon ewe fanson fise poros yemet me fisle feeder konora koe businessman John kutta esapchak fa nga pisak miauta por pemani rupan amamora ye Dios si sasapan wato po ani awe usinawe munlang ya pasapos penangani nom John amama iyon nei apel noni poros nga kukutta phone pwe miauta pwe mani ai ku afan fot noni kia kitsneti par safan par kura yoi John kukutta wapan rong ren ekwatar aporosa po John kukutta ewe phone pwe miauta ye kita ramas ye kitron tipis non fanson sa kukutta met mi auta non kit met apa ngari kit met sinangari nga podlomot ngari marawat sa totore kutta ye minne kie krapan emban ngari kit nga lipan eman ton tipisa juri Jesus lipan eman ton puturan non manawan nguduna pengani usun wewen ekiekin feyetin manaw semut berluku medicine minna ayani apidukuduk pwede tak kamotrilawan meto akuna puira met miauta naman epopung kiek naman ekotrupan me fi feyet ikapur ponon nomon kiekin ge amin autra pusipatimun fiti Pelipan epo mairido at awewe minne sisa safan perete pina awewe mun kot iwe sipo feinanon at kana awewe nga sipo fanateon ot fanateon kot kin minne sipo de pusin kapasais ma titipete ngaye se ye meikan titipete ngaye pungun ngaye usulita wafan pon tipo maramar pan rong titen awewe tek
Ikapu ponon nomon awewe. Pangange man ton tipis. Ngange man ton malatoran manawan ay likidik. Ngangang mi kukita me tu po tren. Me tu po pangparen. Me tu po feya tren. Wa way long non ay poraus. Pun wa turi Jesus. Wa turi awe ekiakin manaw samut. Ngawa pa sa ayay. Wa kira. Upode diun sa fan amemora medicine minay puinanta. Ikapu po yeki. Ena kapasais metanayay. Metana fayuti. Metana minon nomrei upa amemora puinanta Jesus tak akira. Manaw samut tak akira. Ngangu putulo ni ferufan isomo ngufuf esor met me orre bu wapasanga ai wisi namadi ngang mi burn ngai mi atong nametana tikupa murmura feritan wa kira Jesus namari wapasanga wa merite wa tufit wa kaya wa merit wa tipacem ikeme tu pada pasa poi ai upare dikutara mention fanitan mete wa turi naman panpung ikasi po krisira non ewewe e porausi sa porausa wa amemora mention minekwe ai upare meni ewe fa out may pung po yeusin met pai para pasa pois Jesus manaw samut satu futun meni ren at esor otmatot si papa sapa at mas ngani ika naf ngani ika failun e potongoni meni at salvation at manaw at fayut ika meni Jesus pepoat inamin deng ami any kapasaisin. Pausa kuranga e po inalios sinon mun kot ngang ewaton kutawe fayot. Ngawa kura. Wa mara metai pupa meri ewe fayot. Po fayot tut maren kot sisa meri. Lifangat umatun kot ngarikit. Yemine e Dios non e poraus. Esa mas ngarikit aramas pos papasara kita sa kekuta fun poi me out apusin mas non minne si sa porosa esaptek au suksukai ki ketren lipan sipan nagari ai poraus ngalipan sipan nanno non minne pai pana puerete usun afarafan Dios papan amateur sa kiek pun non pukon rom sobon idingat oksinawon meo afatta esefokun or eman ton pung esewor eman kutakot non pusinat tufit non nomun manawan eman aramas esepek esore matot afisnga dikit pasipo filata sipa me finga ikanai upore kutakot pai parai tinggi kita medicine kit ton tipis medicine kit esor eman apung pan medicine kit esor eman atuftin pusin firata me fata pa upore kutakot esapu eu kiak menemi macharas ngari kicharsi pa pusin ari medu kuntak pusin kot ngun mi fera pa me ngari kit en tono supang kapakutakot esor eman kutakot nangan sefali minne sa amot likude non uruon fatadan ferian kot ekko popuna ramas lipan ra mai da para alle sodap ngani kot rat tipis ratur metra feri operasyon kot kini fan sonar operasyon kot esore membefa tolong don memefin atamikaif si palun sa ferry ti kot si paamu somos ngari
awa amotili kudara poraus pokota pusin kutter atam ifayen ewe akangan kukut pusinan kot esap acara masikut takut kot ekutakit ye Dios ton kukut phone poeme outje bukan kot bukan Jesus esap kit lonat atong lonat putira lonat malatara ngasame fete upore kutakut ewe kiyak me impossible epo bukita manon pusin me fiat kitron tipis pe sor at pung sora manapung sora manakutakut medikunta angangan kot lon ngudut lon me fiat pusipa mefi kitron supang kitron atong sapan anna sotis ngari upo kutakut ennetin kot ennetin Jesus ton kukut arwan kini nat kayo ewe phone pui mi outja ton kukut ekutta phone pui mi outja ngangi pa abusamus pui letin puereta ise wewe timo outjan phone pui lon kapasan markara pearl found pearl monga outja seni gold silver ekana sukun fami outja ekun value ren pearl usapal wewe ti yaw sunan fisita awra kana pukona wewe yaw sunana fisita isukun fal wakan cakrong po fisiani oysters manen derodon fish murun fito fan sonan pi ika matota tolong donewe pasit fish subsidy metafor fisiata ena matot afukun outja auditi fal petukun lungot esap undus ai wewe ti ira pun ngai pode kutora isap porausa nge mete si sana no lone poraus usun outjan matot ton kukut ekutta ena sukun fun fa mi fokun outja apan pusin puerete esap ceke fa mi outja nga fokun outja ye usun outjan fun pui era po lupan kuna mi fokun unusan outja esete fokun outja nga fokun unusan outja outjan phone pui maren ton kukutta phone pui alios sa tausin en ngang kit afet me ekumon kot ekumon ton kukut on kit ngau sap sile ka kirsimi mefi donat non donat mamana pakit me outja sagan pusin identify ka filete iya naman meman arong met at mef on dipon sa kuraman nge may inarusin mi orteran sa pasapun esa nomot esa outja sa kuraman nge mi auku kan wewe antipacem sa parapasa enan esa kunyo na outja inan ka outja pun amiri tatipacem enan mi sipa nangang outja ngenan esa sipa nangang esa par kunyo nomot enana ramas mi outja mi nomot pun ye tetterin efeito seni urona ramas mi itafura enana ramas esa outja pun eman cek maningau iraw sunat identify ni eman meman may sokora seni mete si sa porosete usun non mundang pakiton outja si sa outja non kina outja mi man manat ngera fokun unusan merena
autia. Kit simi kira kit non naititin. Kit simi kina puit tiatiat mason family non naititin. Setan o tona put amin atoto de atai ena nannara ena bemef. Pusipan nangan fangdi kit nga sapasa esap ena wa kayusin. Isap tonga isap autia no kasa autia. Ena man sodang mi so turuk kisnon manawanam sodang. Ena man tonangangan kot kisaka punuata wisom don muitafen. Kasa autia. Epo ina mefiat. Man non mun kot eseina. Pun eiton kukut ekutta ewe phone pui me fokkun autia. Ngali pana akuna ewe mi fokkun unisan autia. Amemara medicine. Yei met sisa safari ngarikit. Yei met kot efari ngarikit. Iramin amin pun sama tu presatana apa erata apa feyatit apa putasen itak soporan ewe yer. Feito tori poputane yer meitak soporan. Amin masyad. Pe palye kiek epo nuklone kiek non netipat. Sisap pandukara. Kit ton autia merenku. Ika po emi orai tipa maramar. Eikan ekiek punuanan nangan iga usaramot usa autia. Fanitan pan ekanawe mo popun kapusin awewe me epuina popun. Esa puina fotom non ekiekin kot ewe mi unsan autia. Efan kutak ina mo ika kesekutta. Ekutok non an autia. Kiri shoga di eton kut. Pueseta kut fareu. Ena au kusinara. John kutta. Kutta faneu, kutta fanro, kutta fan fita. Eseu kutu. Kutta. Tori akura. Ifausin. Ewe ton kutta kunakit. Siapa? Wanom non titin nga, wanom non tumuruan eweton kutai, bawa apa non ewe yer akurai. Kit simi befi pasal nom non an kot, sisetuan at masa pisekin kot pa berikit. Ewe fau mi autia, ewe ton kukut a kukutta. Pusin Jesus luk apa ereta. Ewe no naramas a feito puepo kutta o amanawa ekaweton manetano. Yei an Jesus angang. Yei met Jesus apa nuete. E feito puepo kutta kiton manetano. E angangan kit. E fish memurin ot matot a putira. E sanamot angangan kit ikapo e sorot matot e pokutta. Ikapo en mei pa en mi fan non Christ en Jesus. Naman e ponamotangau an Jesus kutta. Angangan kutta e fis pokitan e ot matot e turura. E ot matot e putira. E ot matot e malatara. Jesus apar pusinani awe tomong kapasawe usinan kutta mi madatano. Awe ren ton fall sheep. Eman ton foreign net sheep. Ipukuran sheep. Lipan eman saka putira. Likutara medicine. Ekwetu ametu aman atoto de kutta. Ngadipan akura. Ewe aman madatano. Afukun papa. Kerito tietian aramasan an family. Rupa celebrate apa-apa. Panodo e mantek sip e putira apa. Ewe man fefin. E ngod phone morian silver. E fe pan putira. Apa na toto de dimeti nori man purumai poe pokura. Lipana akura. Panewe memefin papa. Apa fis. Ira sukuna na memefin papa. Enon nomren kot lipana akura. Kit kuatan malatana. Ia kit pusi fokun putira
non at sa pare ki met si prefer at maletera to ora non kirot si sa me fiot matot nge we mi unsen tekia a kitakit ewe e porosera amemora me sinan pwe po kitakit we ye usun li usun Jesus likutara peliku an I aman kot I aman eso supangros matot mensin matot anom don pun anom fan namedian inamo peliku feritan kit de bona kirakit savukun autte pokitan pai para pasang lipan kot a ferian ramas a dan tengani ferian ko main simpan patsadong kita ramas a murna ia e potongni angawa aitangawa mente kota pasa a murna ia kan kukun tipat tamat at tuftin kura ngawan ot matot pusi potongni kura ngawan ot matot menne kota pasa a murna depan kota puer ngadi Petrus e kiek a adios sete eulios eu mga ka feitu malang awar ko sukun man mi limangau antioput are ni Petrus pwede niro karaman kamo Petrus yau sinai pomonga kay matot mi limangau kota puer ngadi usun minne saitani limangau nga kota adimat sisap to niya pa sa enan aramas mengau puinan chichinan milipaya kengau inaw sunat kurakit nangan fangarikit ngesa puinan loran kot nanganikit ka unusan murna inabet ngaifan ekikitek moro palipuan wa kiki po feri aramas upan feri aramas non pusen naplapai ika pangangi mi naplapet ibi urusat en ka pan naplapet urusat pokitan ka fer non naplapai ira pun dipon si aitanga yaman ika kurang ngawan yaman usun sek ngasarani kot pun kot ka urusat en mi naplapang ngaw en kase yeusun poyen wa kina no dei emana ramas me yeusun tetaveri ewe faun poemi fokkun unusan aute en pangang non mundang ailuan audang atene kiek e angangan purchase lipan eweton kukutta faun poemi aute kura e faumi fokkun unusan aute a murmur medicine minnean a murni ewe fau yetek ulurun ka diosun met sise safari usun met safana pasa eman kot esen nit mot matot eman kot esapan anene epan tuan angai ot matot pafan ulus ngari ngat sises era ke lekutara paurisa perete kiek non an mak ngari ko sodang non rom ko sodang non koridit pali met Petrus apan perete non makkan toropo ngari sodang usun autian nomotan memongon e kame sises aferi vanitas an sises perlikura mensen puepo merdikit on eu kaukun kame minne esefokun ki ngerikit sipo weweti adon lodon tekian ka faliun e kame sises ameni vanitas
ai seami o sinitak marong. Pa epor e kame eman po feito non ululun eman laman kot epo wait tipisin fanifan. A pueri lon eu lios minne ko tron lon ropo waiti poli pana mana tipis epo ferianga nasor epo nila man sibika man lam fanitan asoron an tipis. Ai sia pueri ewe lam epo feito ewe epo nila tak fadeu nga fanitan tipisin fanifan meisin seni non uruon fanifan aramas feito partori feilo ra ulusilong liunin tipisir non ninnilon ewe laman kot. Kapos sun Jesus. Poiwe eu matot mi require remi anene putak fislon verferen already non moeite in Israel. But chan eman lam eman sheep epon nila feritan amusumusyonan tipis. Chan Jesus epo pupura feritan tipis. Jy minne Jesus aubutu epo mero oni rapenges mero fenten tipis. Chan Jesus eu paudi sapa eu liwen mi fokun mong Chan Samuel Jesus many kids epo an met outsen met lomotan ewe Chan Jesus eman tona fara pasaga pata Jesus se etto farifan udi ramas ange chakeu tikak epa tikak chak pen po kusyo chano mi out mi momong pepere fis po ira chak men ai tipis ya di kunge main naf ekistrak sopun Chan Jesus ika po ina met ko te require ni po liunen tipis ekistrak sopun Chan Jesus main naf de amusora activist met popuna pal require po Christ e partonong non riefel e partonong non wichi e partonong non itengau e partonong non ane po itituani repeges met pan autere kara ika po tiki ekisori simpo po kusuta afis po ina amusom sanat tipis Chan Jesus me precious may manaman may kun watte may naf ane po amusora tipis naman epo itufit lonat ekiki fengen kit le fila taramas atspad atiwange po irausin amusom sanat tipis ren ekistrek sopun Chan Jesus nge esa po inameren kot efokun filete po Jesus epo mero esapchak Chan Jesus esapchak lingan Jesus esapchak itan Jesus non Jesus aneman kot minne po lusini po amusara artipis epo menikit nga fokun pal require ni manawan Jesus epo fokun mero ewe kot may orlon fansone sapop tori fansone sapmut eu requirement ren musona artipis ren men kit po sipa manaw po manawan epo mero yemen na afis po Jesus epo mero may pung po ekistrak sopun Chan Jesus may toni limati kit may toni men artipis ngay inaw sin tipen kot apal pusing pueno na anfos a pelo o ngolo ren ani laplapan tona ewe man mi uruset efokun a pelo eu fos mi ara lore kieken pues subject ni no na ren eu kapika eu matot patient ngera po a pelo medicine minne masono ekap saparil to burn ina kukun auten met afisiate menatun ewe kot kema tot mensina fisngari Jesus ina usun tipen kot erapo ye met apa ile tipen kot
Iei me ta afis po ko te po ameli malren. Sawe wi ti lipanakan kude ti patot matot. Si samunin poraus ele ti pasafo kuna ameli madjan. Po inan me tu imatan. E kia ngari ko te po irausin lipana afis an sisa sa melon i rapingas. E po irausin melmelin ko. Kiriso po inan me tu ikane dei. Inan me tu imatan. Kiriso po inan neiwe. E po tirosen yei. Watong ni angai sefani. Eu kama mi momong e sor au kukun. E sorot matot pisekin fanifan. E sorot moni e potoni kamper ngane au kukun falion au tayan meron Jesus. Napatake yeusin. Patapal require ni po yeusin. Pun pun ngang. Ukukun falion meron Jesus. Parina ukukun au tayat meren kot. Lipan iton kukuta kuna efufa mi fokun unusan murunda. Ina ingang. Iwa palie afarafarat. Pulipon sipotonok non e yermifa sipa mapanaulan. Kasap manukara usun au tayam meren kot. Esetak foruk ngapan menuk non eu liwin mi momong. E sore pisekin fani po ledlegari. Afise purchase pakitan autian non nomum ekiakum malon Jesus malon kot apal menu koneu liwin mi fokun momong po masingari. So macam siapa finan lon at non nom lon at tonong lon yer silver. Siapa anomu ngani kit. Weiti luk pangang eman mi autia maren aikot. Yausin saawar kot a warikit a poe a krakit ka kirsimitek non nomlon kirot sisomopa. Autia sipa mefi pa kitron poe kot Jesus a kutakit. Kit mi autia lon ekiakun mon kot. Kot e poeti para feyatran kapas ngani kit monsen kiso. Kiriso giri afara parang kapasan ko giri kits garai. Orat sa rong mena ado giri kits merei sibwe kiriso sibwe ngasoro. Pun sesab tuan ton eri tirisuk ma auragin at sibwe pekusun kuda at ten mevan mesun ko. Ewe afara aruguru ngiri kitu sun an go to words. Arom rusin Jesus eurio susun mun god mewe me bisek kutta ewe fau me utia. Nangarangun me dewa cara fara ngiri kitu sipa papa sipa kirisuk lare yer mive si buari papan lorat sirei merugu leriat merengon. Ifausun kita tipis rurentan putak mefan mesen god ngera nuban ewe wan agura ewe fau mi urusan fokon utsea sia wiridi eu fau mi utsea merengon esap pagiden mi net Wakit eu fawi utsea. Ngayon sun awewen me arugurugun etong an god feritans. Ya farafan buar ngerikut usun an god kutakit. Atsuregiek. We gerikit pugur awewen ewe wakisin. Wasap kit an kutagot. Wapusin god ren anten wewot kutakit. Nuga saburon metua gisirangon e cara farafan parngerikit rabunan arawas feito o kutta o amarawa irmi marencar kot akutakit pusin sises non yawara sabon oru gisin fag meruar era esap tu fits arawas rabu feito rei Arre wesa mi tiri esa pari redori.
Eke egiek a beriusun detenetsen, mewurinan feridat, God ren antong milabarab a kutakit. Non soporare a farafan a parkapasusun metaron sauvos aisea. Nua berigat wegisiragon rapuriei nedi berewe samon milabarab. Pure kiras o teut. Are a fagara marawan pue abusomusen atstibis. A fits meren God. Puriei diban God feridat. Ewe aku takit non toko ngau osupang e bagerigit marawe semut. At kiriso at eneden mareti God. Sibo papa non terit meren God. Sibo kan God mi wesen towe.